Ainibal, temero kawo tan kawai betes opte kahualtique. Aibal temero ka mulante ya kawai tes opte kahualtique. O te awo tanuk. Yashnup sahatas to holte kahualtique. Aibal la pasochte. Mashak ankash opohatsok de yan ansuiniketike. Mashak aniste kopetike. Yakamaka tamantiana, tamantia cuarto. Hawo tanuk yash opohatsok de kahualtike. Ukoyal Dios te mahicha pasoje. Te me mauke y ya me escan capaz. Ay gutiash mohat baher tamante wits o tamante hamaltik. May matash kopo hatsok. Hanas kawaite ya. Shkayohin te tutumutetike. Ite ayat Yakak oponte kahualtique. Yabacana. Hichla yaktanopel maestro kuntik de Jesús. De Jesús te snichan Dios. Te janish Dios yan vuelta. Kalash koposuk dan siwiniketikesh kot un tiempo tiash lokba estukel. Yashbah tawantiwitz. Stukel te allá. Yashkoposok de Diose. Yaspas un retiro. Yuyota nukte yashnop sahtas tohol testate. Tamate Salmos 42. 1 y altea. Hich te binutil stas ton. Tas legel yuchha te chih. Hichias lejate chulel Dios kuun. Chide salmista. Te estás ton yas le yuchate chiheyun takin yotan. Yotan nuke yuchiste jae hayun yas le te jae. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios el alma mía. Te me merca mulan, te scopte cajualtique. Ay la caite jun hermana la yal, hermano con la shach de mensaje de radio. Yahutzan ba. Yahkechans pasel te katele yah mahli yashlachtes kop te kahualtique. Habine hat much hay necesidad yun te yota nukshan yas yaibetes kop te Dios yune. Ashantejate yabaka mulanta lektes kop te kahualtique. De Salmos 42, 12 y altea. Aita quintilla ya ite chulel. Tas tohol Dios. Hate kushul Diose. Y ya la ya ita quintil eukte chulel. Haini ha señakop. Hate macha jun ans o te jun winik jun kerem jun achish o jun alal. Temer ya smulan ya yeltes kop te kahualdike y mahaun ya smulan soxpisi yotan soxpisi chulel ya smulan tes kop te kahualdike. Aita quintille ya ite chulel tas tohol Dios hate kushul Diose. Vino reastal tek an hba,
tas tojol de Dios, Hermanos, te hay ahí esta mantilla naik, te ya el mensaje ini. Jawo tanuk bahal te ya kakopon ta directo de Jesús. Jawo tanuk bahal te mero tek el anti kakopon te kahualtique. De repente mawa hich capaz kalal lek ayat kalal mayik ushka wai kalal mayika wokol. Como haya wel, no gelachut, contento ayat, ayatakin, hayut, mabagale te kahualtique. Pero kala ayata chamel, hay un problema tatojol. Jawo tanuk yaskolta yat te kahualtique. Hay un vuelta. Bojonta una invitación no ostihbel te carro pero hay antic molo lab y mero coge te veje te carretera y mero coge el bajel calabaca el freno te carro mala sac freno ta animal te carro mai binora chuta comer Mashuta come el carro entonces haya nas malibel bin ora o banti wan ya skot pisco el da kuekinal mero kot antiguk ti astal te kahualti que ya estás com te carro hay witi más lajot koti como joeb ocho mogote un carro puro keremetik te keremetik awunik pero hanash awunik malas kaite me yalbex vigil te kahualtike hay veces hermanos y amigos hanash awunatiun te hay ushka waye pero ma bajaka wabuta y ves vigil te kahualtike ma bajich capaz te vite aún te Bartimeo te tzosit o te masit te Bartimeo aún la yal snichan David kushul tayawon como diun te yantike chaban shiskoblal pero ni haulas coms bala yal snichan David kushul tayawon Hayun Hay salmista ini han yalbel te ais wokola te yaxlebel te kahualtik como las kaltik y de repente ma vaya leti kahualtik a kalalek ayotik Salmos 42:3 Jahwel kohem te yalexit jujunk akal akabal te kalahich ya yalbonix pisil ora banti aite Dios abune te chique Haini hayayalbel te salmista te ais wokol a te la siba yini. Yunish ay bayes wokol a yo ay bikusha yay hayun yo tanuk ti ashtal te kahualtike yashkol te odiun. Hayun ya halbot yun te ansuine que banti ay te Dios abune. ¿Dónde está tu Dios? Anji dach unos kahualdika wale shimak obla. Mas kolte ya te Dios abune shite ansuini que tienes lavan vela. Pero descop kahualdik tamandi Salmos 42 de verso 4 hayahna tiklan ini sugestal melo dan yun ha diminutir la hokin bajel tsobolik su la kik tiklan bajel tas na Dios tas cuenta au yutil kinal ya yik
Sok albe yelbo kol Dios. Te pueblo te yakta spaselkin. En vez de que yashnami hatbahel tas tohol Dios, kalaya wokol, yaskan yashnoptsahat tas tohol Dios. La metas tohol Dios, bantiyash bahat. Ay lang matas chebah yotan yun te aiswokole, mahichuk yaskan. Yaskan shan ha yashnoptsahotik tas tohol Dios a kala ay bayel wokoltik. Ay bitiyash taki hawotan kohemta skwenta te yakanka waites kob Diose. Te maayata wokole, te maayata chamel hayakadiyay hay mensaje ini. La metas tohol Dios. Abunan metas tohol Dios. Halbe ya desbihil te kahwal tike kayohinan kahwal kol tayawon shiatme. Hayun te salmista las nopshan. Binyun yashlaha wib chulel. Sokte ayata melotan. Aka mesmuk ulina tante Diose, yun yato kalbeshan yutzils koblal te kolta guanesok te Dios kune, chite Salmos 42, 5. ¿Por qué te abates, alma mía? Biyun chulel, tiash laja wipe, biyun te chpeket kinal kawai chulel. Yashkopo sok te chulele. Hay bajicha pasos hermanos de Hanishka Juka Batakope. Mawaikicha pasos te kawala bihil. Biun hicha tukini bila wokol tiki. Mamaka kawal beyantik, mamaka koponyantik Hanishka koponava. Ka koponta chulele kawal chulel biun chite mero ayata melotane. Biun te chulel te yakta speka wipe yumba mama chuneti de kawal tike. Binyun yaslaha wib chulelshi. Sokte ayata melotan chulel biyuna, ¿por qué alma mía? Y te turbas dentro de mí, ¿por qué binyun? Yumba mabaka wilte ay Dios kun dikte mukul Diose. Yumba mabaka wilte kahwal dikte lekyotan stukele. Yumba mashkota wotante Dios yas hakbat kal yashkopuhat. Yumba mana te Diose, yaskolta yatstuka te Diose, hanas latas tohol, lak opohantas tohol akabata entregatas kapte kahualdike. Agasmuk ulina tante Diose, yunyato kalbeshan yutzilsk oblal te kolta iguane, sukte Dios kune. Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Ha kolta iguanes kunte Diose. Ha Dios kunstukel mantiyanyashbohon. Amigos, hermanos de Aite y el mensaje ini. Kala aya wokolik. Mama aikshan bin kapasik. Mama tohol awetat yunsk ushul te bin aita tohole. Mas ilinat yuntas tohol te yantike. Jale queja na batalum. Kalbe albeyate kahualtike, kaskolta yate kahualtike. Bin necesidad un. Hay tiempo ini. Hay tiempo il yakatayay hay mensaje ini. No patawotan bin necesidad aún. Bin ate kak ambete kahualtike. Cambia. Queja na batalum. Das cambia te kahualtike. Te me mala yabat ahora, Das tiempo li yabat. Y te me yishmala yabat, Yun mashtun aún, yakamila basok.
hay un mala yabat. Y te me la yabate. Halbe yaboko yal Dios yun. Masha melisha wotan. Mash ok atish. Maba tohol ok el. Maba tohol nastiash ok atanesh ok atinashi. Halek ok antas tohol te Diose. Ma tohol awuk. Hash awunatas tohol te Diose. Hasha wauta y bes bihil te Dios awune. Halbe ya te achulel sok te abak etale halbe ya yakopuntik kahualtik. Yakopuntik te Dios kuntik e llame escolta yotik. Aunque Yakopon va Dios te jone, pero te mejat más akan, más yala votante, chun el te Dios maigbies loca. Jalekte, Yakopon Dios te jate, y Yakopon Dios a tojo leuk. La para no bínate necesidad de abune, la bacana es vinca cambete cajualtique, cambetic abe, te Dios ellas hagbotique optique, copo jantas tojol te Dios mashiwat, abunantas tojol te cajualtique, hitchib de chig, te taquin yo tantas lehel te jae. Hichale te cajualtique. Y anda vuelta.